so bidung di rungka pembunuhay iperanong ko kanubuna kenanan tenibuna ko unian dedinari dusadel didiu kanubun koy mampu lidam nian peribune bawa nuladi kana dunia ninuni tamanarano korona gigirawatu sarigan sana aneh ditaka penarigan penuraten tanian demarakan benang ini lidam ayah kangering baik nawami bulu genasan sarai ame lagi dia di diukan ubung tak pesono dan kudinar mende di tuuben tidak dirupa-rupan ino beasa depan late nilang tamanarano niane rombawau no lada kena kagi mapapai anak peal kebentai no makuran dibui tai de sakenar kau namia bingken naino dinakan nai maka tau maka mampu likum biare bunang kadene ladi kena nyata ngapakin dede yon marina kana layon usnure tata bukani lang takinu bekakinai di dia kanu bungkoy benar lidang baino miare guning ikang yai ginawai berakeun berapa sun ayak iya bebeunang rai didiukan ubungku benarai nau panamangko ayu bering sisai ayam matang benar lidang pada ada seorang beung tetara taga kola samili hai bawau no ladu ka ubeng kama pemenai adina mianu budeun mianu latain merangun salah
dekan inau kanu bung lidang yuto au suranung no budina nada tiang diani yo ayau auriani ay pekeli patan pai mana paya patan apa uri paya di deu kanu tiga kena sai ini dan ada paling sisai udah buau kasupan konak nyapan tunirakai aidu nak kenai margin sagidawai beliau au mapamena di tamanaran unakan nadatin dia nihoin dia kena saing di udah sana kempemenem pamelia umbulana katanya sasir dijain di dia onarano no mau dipilutang suka panganganun supami liar rao pe ya sumangkawin pertama di marim bengi dam mana kadawan sangai madatar di pemada kaum buain agi katawang koang hidup berisi sayai sakang wow semangat tawai dalin diri tulung rumah bindikan akali ya bimu bewe mani bulu geng arano na corona di kanu bumaranun di kanu au kagir wai ne lada tuni anak bakoli nararang kumai kasamani yulang salamu alaikum